Gilolostro YouTube channel. La Hilesh Godi. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Ndza mi xeweta na ku va ndzi mi amukela eka Gilolostro channel. Laha ka nkandziyiso lowu ndzi lava ku ya vulavula hi tiphurojeke tinharhu ku nga phurojeke ya Hlavo the Gupta, ku va na phurojeke ya DJ Gift Magigwani, ivi ku tlhela ku va na phurojeke ya Psychology Madzongo. Hi tekele enhlokweni leswaku phurojeke ya DJ Gift Magigwani xiyimbeleri Mr Post, Mr Power Sibuyeza Ndlovu a va nghenelelangi eka yona. Leswi vanhu vo tala hi langutele leswaku xiyimbeleri Mr Post va ta kumeka va nghenelelini eka phurojeke liya. Xana swi pfuna yini loko Mr Post va kumeka va nghenelela eka phurojeke ya DJ Gift K? Ha swi tiva leswaku Mr Post munhu la nga na fan base leyi kulukumba, naswona loko va kumeka va nghenelela eka phurojeke ya DJ Gift Magigwani, vaseketeri va xiyimbeleri Mr Post va ya yingisela phurojeke ya DJ Gift hi ku tibyela leswaku va seketela xiyimbeleri Mr Post, ivi yi kuma nseketelo wa le henhla swinene. Kambe hambi swi ri tano hi tekele enhlokweni kumbexana ku lemuka leswaku DJ Gift ku kombisiwa leswaku u kombele leswaku xiyimbeleri Mr Post va nga ngheneleli eka phurojeke ya yena, u lava ku tiyimela hi yexe, a nga lavi swi vonaka ingaku u titshege hi xiyimbeleri Mr Post. Kambe mina hi mavonelo ma mina ni vona ingaku loko Mr Post va lo kumeka va nghenelela, a swi ta fika swi ngetelela ntikelo eka phurojeke ya DJ Gift Magigwani. Phurojeke ya DJ Gift Magigwani endzhaku loko yi ta va yi humile hi yingiseleni hinkwayo ka yona, hi nga vula leswaku i phurojeke leyi twakalaka kahle swinene. Kambe mina hi vonelo ra mina ni vona ingaku loko a ku lo fika ku nghenelela Mr Post eka phurojeke liyani, a swi ta va swi yingeteleli ntikelo. Kasi van'wanyani va kombisa leswaku Mr Post u pfalela DJ Gift ehandle hikuva a nga nghenelelanga eka phurojeke ya DJ Gift. Hambileswi ku kombisiwaka leswaku DJ Gift u lo kombisa leswaku yena u lava ku tiyimela hi yexe, a nga lavi ku titshega hi xin'wana xiyimbeleri. Kasi ku hundza kwalano ku na phurojeke ya Hlavo the Gupta leyi a nga fika a yi tirha na swiyimbeleri swo hambanahambana leswi katsaka vo Benny Mayengani, va Dr Joe Shirimani, va Rhangani the Producer, va Bliss Boy na va Khazi na van'wanyana. Se ku va Hlavo the Gupta a fika a tirhisana na swiyimbeleri swo hambanahambana leswi nga na ndhuma, swi endla leswaku fan base ya swiyimbeleri leswiya hinkwayo yi tsutsumela ku ya yingisela album ya Hlavo the Gupta. Leswi ni vonaka ingaku swi fika swi ngetelela ntikelo eka phurojeke ya Hlavo the Gupta, hi ku hi xitalo ku vula leswaku Hlavo the Gupta u titshega hi xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Walowo i ntiyiso u titshega hi xiyimbeleri Benny Mayengani the President, kambe hi tlhelo lerin'wanyana swa n'wi pfuna hi mhaka ku fan base ya xiyimbeleri Benny Mayengani the President yi tsutsumela ku ya yingisela phurojeke ya Hlavo the Gupta hi ku tiva leswaku ku ngheneleli na Benny Mayengani the President eka phurojeke ya yena. Leswi ni vona ingaku swi nga fika swi endla leswaku phurojeke ya Hlavo the Gupta yi fika yi tirha kahle ku tlula DJ Gift, hi mhaka ya ku eka phurojeke ya Hlavo the Gupta ku kumeka ku nghenelela vanhu vo tala lava naswona va nga na ndhuma. Se sweswo swi nga fika swi veka Hlavo the Gupta eka xiyimo xa kahle. Ku tlhelelanyana endzhaku ka ntsongo eka phurojeke ya DJ Gift Magigwani, hi ta tsundzuka leswaku phurojeke ya lembe leri nga hundza ya DJ Gift hi mhaka ka ku nghenelele xiyimbeleri Mr Post yi kumeke yi tirha kahle le ka ti-iTunes loko wo tsundzuka yi kali yi fikelela ka xiyimo xo sungula. Leswi kombisa kahle leswaku ku nghenelela ka xiyimbeleri Mr Post eka phurojeke ya DJ Gift swi fika swi va na ntikelo lowukulukumba. Se na kwala ka lembe ra 2025 loko a swi to fika swi va tano, a swi ta va swi ngeteleli ntikelo eka phurojeke ya DJ Gift. Kasi phurojeke yo hetelela leyi ndzi lavaka ku vulavula hi yona i phurojeke ya Psychology Madzongo leyi a nga fika a tirhisana na J John the Big Baby. A hi tekeleni enhlokweni leswaku Psychology u swi tiyisisile leswaku loko o tirhisana na xiyimbeleri lexi nga ku karhateni, phurojeke ya yena yi nga fika yi tirha kahle. Ha lo twa nkandziyiso wo koma eka phurojeke ya Psychology Madzongo, kambe swi twakala kahle leswaku Psychology eka lembe ra 2025 swi tikomba ingaku u hetelela na swa matimba hikuva hi twi xiphemu lexiya xintsongo. A hi tekeleni enhlokweni leswaku J John i munhu la nga ku tirheni kahle eka swa vuyimbeleri, naswona loko a fika a tirhisana na Psychology Madzongo swi nga fika Psychology swi n'wi veka ka xiyimo xa kahle. Hi ta tsundzuka leswaku na lembe leri nga hundza ku na risimu rin'wana ra ku ni kombela yi chuza ri fiki ri karhata swinene, leri a ku ri risimu ra Lekere Stylist laha nga fika feature J John na Papa Rhulani. Hi mhaka ku J John wa ha ri emilon'weni ya vanhu, loko Psychology a fika a tirhisana na J John swi n'wi veka ka xiyimo xa kahle. Hi ku vona ka mina ndzi vona swi nga hoxekangi loko munhu a tirhisana na swin'wana swiyimbeleri kumbexana a swi feature eka phurojeke ya yena hi mhaka ku swi hetelela swi n'wi veka eka xiyimo xa kahle. Swi nga tlhela swi endla leswaku phurojeke ya yena yi kumeka yi kuma nseketelo lowukulukumba hi mhaka ya ku u fika a tirhisana na vanhu vo tala
lava na vona va nga na fan base ya vona. Se fan base liya yi ta lava ku la tatwa leswaku xana swiyimbeleri leswi va swi rhandzaka swi fiki swi tirhisana njhani na yena, se swi n'wi veka ka xiyimo xa kahle hi ndlela yaleyo. Hambi swi ri tano ku i mani loyi a nga ta pfaleka paseka lembe ra 2025 a swi se tiveka. Ha rindzeli ku va hi tatwa leswaku tiphurojeke letiwani ti tirha njhani, hi kona hi nga ta kota ku tiva leswaku i mani loyi a nga ta pfala. Se hi ku projeke ya DJ Gift na projeke ya Hlavu the Gupta ti humile, sweswi hi ta va hi rindzeli ku va hi tatwa leswaku projeke ya Psychology Mabzongo yona yi ta va yi hi khomele yini. Hi karhi hi nga rivali leswaku eka paseka ya lembe ra 2025 a ku lo humesa vona ntsena. Ku na Mahlalu wa Xitsonga na yena loyi a nga humesa projeke ya yena, u humese EP kwala ka lembe ra 2025 leyi nga thyiwa leswaku nyoka yo fa, na yona a hini hi ya yingisela yi kona ka swiyenge swa mabulu ku hambanahambana ka swona swa ku xavisa vunanga. Mi ta hi byela leswaku tiphurojeke letiwani mi ti twisa ku yini. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel, mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, mi nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.